not Zondo doesn't mind. You know, and Kauta my satanist King like a fixed bear. Not what's a fixed bear. This thing is getting out of line. Don't they enough of time again? Wait, I got the family. My candajero. Now then, I cabalet, key, this is a key, like what I can tell them. Zanelle, I have a break for. I got the Bacadeo for a You want to deal with me, I'll deal with you. You think this is a game? Ole jilo na mutamatle ke o taba tsebelo tsenya rata jalo morende ne lena ne le rata ngwana mutamatle morende nna ke le mabatho batho Thetha FM jalo ka o tsholo ha wana mutamatle ke sentse ke re bona ke mo le jalo ba itiba ka ba babedi bao eleng hore ke batla hore fela hanyane ba mplelle fela rona ba teng kwano ka lebaka la eng pele baka ya bateba haholo holo rona ba mona ka eng ba batla eng dipotso tse ba itseng ba batla ho mpotsa tsona ho tloa mono ke batla fela ba mpotsa gona ba bewe ke eng kwano re tle re bona gona re etsa jwang tsebeletsong ya e ratang jwalo Thetha FM your soul connection ka o tshola ke re wena mothamatla tsebe go tlotla tharo ena le kwa ka ofela ba lena ka ofela ya rena Thetha FM ke yona fela ke ntotse tsena jwale ba tswa di baka le kae a leta mela monana so ba leta mela mona fela he ba tswa di baka re bona rena re etsa jwang ka pelenyana fela re bona gona le re etsa jwang fela ka pelenyana fela re hlophise jalo ntho tsa rona batswadi le ile la mfounela monana la batla la mpatla mo ke teng la bala nthola ebe mohlomong ne le tlile mona ka mang re ke itlhalose so la bekenyane ya sonta se fitileng ne ke le siko ke le kerekeng mane Randburg so ke a ke founelwa ke ragadi wa ngwanana bua mona a ntsa interview wa nyane ke moruti Zondo okay we clip eno le ikule mona ba ne ba utlwa Thetha FM ba rena ne ke sa utlwa kana go eo botleng pele ke batla le bontsha snap sa ngwana ba tswadi ba ka letlele ntwetse gona ebe ngwana ena re tlotlang re bua ka ena mona na gona ke yena re buang ka ena mohlomong ba le tlileng ka ena o tloa mono ha ebe cheka nnete ha se ena ngwane re tlileng ka ena ka pomona le tlotlang le bua ka ena re tla lokela ke hore re bona gona re etsa jwang ke le jwetse go che le tle plekeng e wrong kapo le tle sebakeng se wrong jwale ke sena snepe senana sa ngwana e leng hore ke entse ke sona senana na ebe ke yena ngwana lona ke yena ngwana rona ke yena mme ke ngwana wa motsetseng wa o lekile ke yena mo jere 9 months o ke yena ke mo jere 9 months ntate ke yena mogao wa ke yena moradi wa ka nna all right ke a gola mohlomong ha le utlwa gona taba tsa temo go teng di ne di tsamaya jwang le utlwile fela ho thwe tjena na mohlomong ka baka la bana mohlomong le siko le batswadi jwale pele nka ka etsa jwang ke tla le bapalla clip eno le ikutlwele yona le batswadi ke bapetse intse e le jwalo ha ke a editor ke a etsa letho jwale ke boostile fela sound mono ke tsa fela go mohlomong e tlo utlwahale ha o ka mamela ngwanona ha utlwahale ha ntsa bua in the background jwale ke tla kopa hore kana go ngwe fela le tle le utlwe le tla utlwa mo le tla utlwa ngwana ho etsala jwang mme le tla utlwa taba tseno gona ke taba tsa ngwana lona na o lekile ona mothamatle ke o taba tsebeletsong ya o ratang Thetha FM your soul connection re ke etse tjena kwa wherever I go to the Saturday in the Saturday logo and the George Masha Queen about in the side so last time no work am ko to ka se bi tele tane ai sala mo ko abo chocho ke lwe I get one out of the
ngwana se re tla go o ile nna ke tla ba itsenna ha ba go o buile ne o yena ka go ba bua ka ta wa murutimbo mo re wetsa murutimbo mo go na ba le problem ya nina mara lona wena le zane no wena o bile ka mpono zane le aba bua ka mpono a re le baka leo mporo a re kile mbathola wa ile o bua Thetha FM go batla o bua kereke ka a ba reng ha a ba re nna ke a mositisa Go sharp with what's now having us carry. I grow it. Yeah, how do communication? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out! Okay, how's the hair? How do we? Le mix again. Did he mix again you would? Ole ke lona motho mo tleke o taba tsebeletsong ya rata Thetha FM your soul connection batsodi ba ka ke yona taba ena na he ke ka mgodileng ka teng ditaba ka lehlonolo bile sentse rena le mruti ntlabathe now ya ke qale tjena ke tle ke qale ka lona batswadi ke tle ke qatelle ka wana mruti rutlwana lebitso la go utlwe go le a hlalla mme ke la ka tshepisa ba medical ke tla leka ka matla ohle go thole antle batswadi bona ne sa ba ne sa tsebo bona o tla tsala empa ka re ke ona ke tla le ka ro go thole jwale ke le boela ha o le mona o le teng e bile ke le boela ha o arabetse pitso ya rona kwana now batswadi ba rona maikutlo a lona re tlhalose tsena pele ona nna clip ena ke thotse ka jwale ke a le jwetsa rona bile o tlile jwang ebe ke tlotla ke bapala tsena kwano ena tsebeletso clip ena na ke fuwe ke batswadi ba bitsueng strateng ke ntate Bishop ba tshojalo bana batswadi ba hore batle ba tlotla ba paka taba tse ngwaneno a tlotlang a di bua jwale le snepe sena se tswa go bona mme batswadi bana ba ne ba le disappointed ba itse ho nna mabotho ne ntse re nahana go a tseba keng o ntse iketsetsa ditoro jwale mona ga e bona tabena gona ya kae ka nnete re disappointed ba mfonela ba batle di number tsa ka yo ba di thole jwale maikutlo a lona ke a feng batswadi baka mohlomong jwale ka ha le kopile o tla kwano ho yena tshebeletso ke ne ke lakatsa hore fela ke tsebe hore na ebe le tlotla le batla eng antentle le bewa ke eng kwano ebe ke lona nnete batswadi ba ngwana ka bojwa go tlo ska thuma batho ba ipatletse batho kwanana strateng kwana ha tlotla ho thwe jwale maikutlo a lona batswadi ke a feng ha ke le fa platform le tleletse ebe hape le tle le utlwisise hore nna mosebetsi wa ka kwa hore mang ka pomang yao e bang o batla ho ntsha maikutlo a hae ke lokela ke ho mo fa platform mme ha a lokela ka motho eno ha a dumela hore seo a batlang ho bua ka sona se lokela gore se tsejwe ke setjhaba nna ke lokela gore ke mo fe platform ke mosebetsi wa ka ono mme nna ke lokela ke gore ke dumelle motho ya jwalo ha fela jwalo ka presentera ke bona hore ho bohlokwa hore motho enwana a ye setjhabeng ka ena taba jwale maikutlo a lona ke a feng batswadi ba o e hlalosa hantle ntate Mabotjho le nna ke ne ke le o mong a ntse ke utlwa taba tsena ntse di bua ha ntse di bua wena le ntate Mkoto mona ntse ke di utlwa ke gaimana ke di kgole hantle e ka re di a mbaleya wa bona jwale go a etsahala hore ntate Moruti Zondo a hate jwale mohatleng jwale a hata hantle mohatleng ka a hata ka ngwanaka jwale ke hona mo ke la ka bona hore jwale ke a kgolwa jwale hore ntho ena ke ntwa ena
ka tlamehile ke gore ke eme jwale le nna ke etse matsepa a ka jwale ke shebe gore ke utlwisise ka ntle ka ntwena gobane la re ha ke utlwisisa ka tswa le nna ka lo batla information ka tla ke ithotse le nna gore ka mantswe a mang o entse dipatlisiso tsa hao jwalo ka motswadi gore o netefatse taba ya gore ke ngwana hao e le gore ha o no etsa dipatlisiso ke eng seo o neng o batla go se utlwisisa gore ne ke batla go utlwisisa gore na ka ngwanaka gore go baneng a kgethile ngwanaka gore a tloetsa ntho tšeng ene go baneng ha ke utlwa clip ena a bitsa ngwanaka queen ene ha ke tlo utlwisisa haholo ntatona o latile ngwana ka sekolong o motswitse ka tshojwalo o ra tlo etsa ntho tseng ka mantswe a mang ha le tsebe ngwana lona a ile a fihletse kerekeng ngwana ka o sekolong ka nako eo ha ke tlo batlisisa hantle ngwana ka o na tswa sekolong ha emi gating ho fihla ntato mong wa mpatse tenya so ntatona wa fihla wa makolo ko tsama ka kolo ye tshweu a fihla bitsa ngwana ka gore a mo jwetsa gore batswadi ba hae ba teng a ntate Zondo atle ene kana go gona ba tsebitabe so a banka ngwana ka he a fihla monka ebile ha ke mutlwa ke nana nthweno ke na le bopaki ba yona hona le yengwe e ke tla nanang gore o ka ntlalla yona bopaki bo jwale ha monka ba misa mane ba fihla ba etsa ngwana ka dipotso tsena tsentse ba di etsa tsone ne a se dipotso bane ke yena mohatellang a kutlwa yena mohatella ra bue ntho tsa hae tse ditshila tse yena di etsang ka anke ke botse mona motswadi wa ka ngwana hao o na le le motse kae ngwana ka 11 years 11 years okay ha ka mantswe a mang ha le a tseba ha ngwana lona a ne a ile mo le tseba ngwana lona a le sekolong jwale e le gore ngwana lona o latuwe sekolo se se tswile kapo o latuwe ka go jarete ya sekolo kapo jwang o latuwe gating ya sekolo ne sentse se tswa ba latana le bagotsi ba teng ba hae ba tlotswa ka gate ke ha koloi eme gate mo ka gore ngwana lona o latuwe a sa tsebe le batswadi na ebe ina le kotsi ntho kotsi ya yona ke ena le kotsi bana ke nka gore ke ha ke tsebeng ka ibitsa ka eng maka Sesotho o kidnapile ngwanaka a tlo mo sebisa for dintho tsa hae tse ditshila tsa di etsang jwale tsenana ka o fela tsa gore ngwana lona o latuwe sekolong bopaki ba teng le na le bopaki ba gore ngwana lona o latuwe sekolong re na le bona bo felletse ntate alright na ngwana lona o kile a ya hantate bishop kerekeng ngwana rona ko rona ntse kena ko re bona a ka tsamaye kereke nka hlalosa jwang a ke tsamaye kereke ene ngwana ona hana kala hola o tsamaile kereke NG kereke ka Everton Road a tsamaya kereke ntse le ngwana a sna nix wa tloetsahala ngwana neng a re kope o Raiman bo mamamba ya kerekeng ha moruti Zonde kopa ya le bona kerekeng gona re modumela okay tsamaye wa utlwisisa but nna go ya ka nna ene ntse se kerekeng nna ke e favorite ya before e re ke botse monana ka mantswe mang ha ngwana no a qala a kopa ho ya kerekeng ngwana lona o nantsa o na le jwang o na le right ne le motse ba ntse le ngwana lona hanne all right o lokile jwale wa etsala rae kerekeng he ya nae ne ntse re msia go Sontanza ya jwala khutla lchomitsa ntse re mlata jwalo he ne ngwana o sa re qaka ene ile ka December so ha ngwana tla qala re qaka jwale e le gore re tlamile re tsamaya ka society jwale ngwana o sa kopa ka pelenyana ai ke atla ke santse ke ya kae ngwana jwale o sa lahlile ha se re ga matla kanti o qoqetse ausu mong hore o kene ke nthonyana tsena tsa bo satani wa bona jwale o santsa le kopana le ntho tseno kwana wa bona jwale gona be re e be le go ausu wa tla tlo re jwetsa he shopong nna e bile ha tsho jwale be ke kopa o me wa ke ba tseba ke nga go bise ka morao jareteng ya driver manona le ntate mongwe wa moruti mole so be mo kopa ra a ke o ya ka lo morapella
so a fitla mo amrapella ke mo ngwana a sa qaka ya hlahisa ntho tsa dintho tse di etsahala tsa mehlolo ne etsahalang ena so ke a le re bona jwale ke a le rona re bonang ngwana jwale tshwere o kene nthong tsena he ngwana re sokodisa ba o reng ba gae monkeng ke re ke ntate Zondo ya thusa so monkeng le mise teng e le hore o qadile a nantsa kena mono kapo o qadile a ntse kena moo okay bothata bona bo qala a se a kena moo okay jwale wa etsahala re ba re ke monke ke mise he ke monka nna he le mewa re misa moo a re fitla ngwana okay mhlana tsa male gona na sa etsa nix ne okay nini nga ikopa ke kopa ya ke liwane he okay ga mo dumella na ya liwane mare ha ntse re utlwa o entse mehlolo ka rakereke o ntse etsa mehlolo ka rakereke wa bona wa etsala tsatsi le leng ke dule fatshe man ke re wa tseba keng ke kopa nke ngwanona nke ke mise go ke tse research ya ka hanyana ke mo nke ke mise ke rekentse di nke ke bona na ngwanona tla etsa mehlolo ena etsa mana wa bona go montsha ke misa ke rekentse na tse ding tsena ke ntse re tsamaya jwalo ngwanona ha etse mehlolo ena etsa mana ke rekeng ngwanona wa hantle ene wa ke ngwana rata modimo ha le ke rekeng o etsa jwa mo rola kore ha le ke rekentse tse ding ha role wa rapellwa hantle ha role ha etse ntho tse mehlolo ya etsa mana Zondo man ha le ante Zondo wa rola o bua mehlolo okay now ona le ke kila ha ntse re bua le re ngwana o kila bona bishop kae ha le uka taba tsena di kore ke ntho re la ga utlwa re ka se seng sa Sontaga ona le mono e le go modi Zondo tota o morapella ba ntse ba antse a bua le ena mo so ka ra ba re o bone moruti Zondo metsing le ena wa re mmone metsing e le gore ba ne ba bua ntho tseo tsa bona empa a bua ka hare o ke reke phutho e utlwa no na bua ka re yena mo le se bang bue ba le tshotho abantsha jolo ba le 7 ba le 7 o bane ba le 7 all right mme wena a ko mfe ditaba tsa jwalo ka motswadi jwalo ka mme wa ngwana maikutlo ha o ke a feng ka tsena kaofela tse tsaetseng nna moruti Zondo nkutlwisitse bohloko haholo ke ne ke mo tshepa le ha o no bua ha ntho tsena di qala o buhe ke ne ke sa dikgolo kaofela ke hana ke re wa tlameletswa ntho tse jwalo so o disappointile haholo ka ntho a entseng hona jwale tjena ya hore a lolata ngwana ka sekolong ke sa tsebe a monke a mise mana a le mo beya letsatsi mo a mo botse ntho tse ene o mo kenya mantswe ka hanong o utlwa ke yena mo jwetsang hore o ba mo etella pele ene ntho tsena tse di buang tse o re ke ntho tse bueng ke zane ha o ka di mamela hantle o re zanele why a sa di butse zanele ntho tse go di buwe ke yena a nka ngwana ka a le mo beya mo a mo botsa potso tse sa buang ke yena akere hobane o ntse re wa tseba zanele o di buile nona le yena akere o monka a re sa tsebe ka ntle o tumelo ya rona molata sekolong o molaetša koloing wa monka o le mo beya mo letsatsing o mo tsa ntho tseo so kore ntho ena kaofela imphile hore o tsho ke nnete ntho tsena wa ditsa o nkutlwisitse bohloko haholo itse ke bona senepe sa ngwana ka utlwa bohloko ke bona ke fila e le hore o mo abusitse ene yona ke abuse ya gore a lo nka ngwana a le mo beya mo a fitla a mmotse dipotso tse jwalo ke abuse ka ntle ho tumelo ya rona empa nna ha nkare mohlomong hobane a mo botsitse dipotso jwalo o mo botsitse empa he o mo rapelletse 1 2 3 4 5 6 7 ke yona thapelo e hobane nna kutlwe ha re re ko rapelle hore o hopole ha ke utlwa rapela hore ka lebitso la Jesu kapo eng kutlwe dinomoro di bolela eng engwe nga ka hlalosang hape ke na e la rantse ke tsa di research tsa ka ke botsa batho ba bang ba keneng yona nthwena ya satanism ke ba botsa re 1 2 3 4 5 6 7 hobane ke kala o utlwa ka ra ke reke ntho e bitswa ana ke ntho ke ba ke 777 okay ha ke re jwale njwetse he ha motho account o fitlela go 6 ke ina ba re ke 666 okay jwale ke batla o tseba hore na ana moruti Zondo ka hara kereke ya hae ho bua di 777 ntho di 1 2 3 4 5 6 7 le kana ko ko utlwa mamela fela clip eo ha a re ho ngwana ka ke tla o balla ngwana ka ha teta ba eo ko ro tshorona le ntho mo kenyang yona ena ke rate ntho eo a yentseng a ke rate ena jwale ke nana hore we kadile mohatleng jwale okay
ke la ka tsore ntate mokoto ke kenya go hula hanyane fela mono go botsa fela go ho ya ka wena mohlomong ha ntse o kwisisa tabeng ena ya hore wa ballwa ngwana una ballwa pele a rapelwa jwalo 1 2 3 4 5 6 out taba ke ena mo eleng teng boje batho bana le di-barcode tse ba di sebedisang so code eno a e khola fela it must be hona le ntho e banyaneng o na e tshwere ka letsoho la hae kapa o na etsa sign ena e theolang matla le fifi hore moya ona o tsebe o kena a tsebe ho jwetsa o tsebe o mo araba jwale ho tsho go modimo ya o la mo furalla ke bad luck ya hae ntho tsa di tsa matle ntate ho le kile hona mme ntate nka hlalosa ena hape hona le mo ho meloreng ho thwe ha morapella ona tshwere le ke le re kapo ke inthu kotonyana e tshwarang ene koto e le truwe le tlalo la nowa ona mosupa ka yona le bana ba ba latileng le bona sekolong ba lla ka koto ba bona le koto e ne ba e tshwere e nang le tlalo la nowa. Okay fine. Ntate jwale batswadi ba re dumelletse hore re ka bapala di-clip tsa bana ba bona di-recordings tsa bana ba bona ba dumelle. Okay fine, ke tlo bapala clip empa ntho ke tla etsang ke tla tshireletsa mantswe a bana bano ke tla change mantswe a bana bano la hao ke tlo le tloela le jwalo ke tlo le tloela le jwalo mmamedi wa ke mote ka mokgone ke mametse ka teng clip ena ke bana ba neng ba le babedi ha ne ba bua taba tsena ke bagotsi ba ngwana hao ke bona be leng hore ba ne ba le teng ha o latua ngwana. Okay fine, I think ke tla re ho wena ke ratile fela ka mokgwa o botsitseng dipotso ka teng hobane o no o sa kenye ngwana bana ditaba ka hanong o no sa ba kenye mantswe ka hanong ba ne ba ipuela ka mokgwa o tlileng ka teng. But anyway mamedi wa ka motle mona ke wena fela hore o tlo ikutlwele hore na mokgwa teng taba tsa teng di tsamaile jwang ke nana hore ke bopaki bo leng hore ntate yena o setsa bo etsa jalo ka ntate ga tshing ke nka relaxa ka ngwana ka o di makutlwa gona o etsa la jwang ke yota o lokile ke ena tho bona ke jwa ke maraese ha e beke ho etsa etseng ka letsatsi le palesa a tla etsa ha ne le tswa gating ha palesa o tla fika koloi e tlo molata Para check koloi e white. Ba ba teng ha motho ba a tshenta to o maka aba sa lisho mo after la palesa aba sentse aya koloi eo ona na mkhotso mo tsena wa hae ka morao ke mang ena o a keta mo batana yona ne le ke ya koloi e leng tato a jwang a dola a motho tsana le mokhaba mo be ba se ba tsamaya okay thank you ole ke lona motho ke ka mkgo di bileng ka teng ke ka mkgo di bileng ka teng empa batswadi baka nna le na le dipotso dingata le na le dikamantswa mang le kile kwano e le hobane le na le dipotso bakeng sa bishop ibile le tlotla le hlaisa maikutlo a lona potso ile ka la batlang mai botsang tate jona ke feng go re ntshele ka la batlang go a le arabele yona ke feng wa tseba nna sene ke sekopa ke hore karabong tsena tse le ona ne le dibotsa kaofela go bona hetso hona o kolota setjhaba dikarabo tse ngata hampe wa kokore wa o kolota setjhaba hobaneng le ha o ka sheba hona jwale tjena ntho tsa di etsang jwale o sa etsa ntho tse tswileng tseleng ene tse senang kelello jwale baneng ho lata ngwana sekolong o mutswa o go batswadi ba ba teng ha kerekeng ha o fitla o no tlo botsa bana o no tlo which means hape o nanana hore ngwana wa ka ona ke khwini jwale ka mantsamang lona le batla o tseba gona ngwana lona ho tlile jwang a fihle kerekeng ya ene o baneng ga mo bitsa khwini ene o baneng ga mo bitsa khwini o ba no utlwile ha qala go khwine ke ene ye nngwe hape e ke tla e hlalosang la boraro mantsibuya re pele re ya ho mono ntate wa ka re tlheretse tsena moruti
Ntate. ke kopa fela o atomelle fela mona microphone ngwana wa rona. Yeah. Ke re ho wena ke a o leboha. Ke lebohela boteng ba hao kwa. Ke a tseba mosebetsi wa hao mongata. Empa ke lakatsa ho fela ke tle go leboha jwalo ka moetapele. Ke re ke lebohela fela hore ha re o kopa hore o tle o ske wa re nyatsa. O ske wa nyatsa setjhaba sena. O ske wa nyatsa batho bana ba ditseng mona ka ditaba tsena. Mme ke lakatsa hore ke a o leboha ka seno. O bontshitse boetapele. E so bane ho bitsitse bane re tlo tla go kenya ditabeng. Empa seo re se etsang mona na re se etsetsa setjhaba, re se etsetse nna, ke se etsetse nna, ke se etsetse ntate Mokoto ha se etsetse nna. Ebile ha etse tsena empa re etsetsa setjhaba. Jwale ka mantse mang lakatsa hore ra o leboha bakeng sa seno. Ke leboha le ntate. Moruti ha o ka tamela fela hanyane mo ke bona bana. Moruti ho utlwahala mona na le wena le bitso la hao le hlaha kwa. E ka be maikutlo a hao ke afe mme wena o hlahela ka hore o rekisa di oil. Maikutlo a ke afe? Tade mabotjho. Ntho e nka hlalosang fela ke hore tjhe ke swabile haholo. Ke swabile haholo ka tsela e makatsang. Ho ke sa tsebeng hore taba e tjenang ka e qala kae ka isa kae. Hobane ke dumela Tade Zondo ke motho ke mo tsebang. Okay. Tseba haholo so ho nswabisitse hona. Mara he se nka se hlalosang ke sena ke hore mo hlaelang teng clipping ena hore oli e rekiswa teng ka ke hlaela ka ho rekisa oli o hlaela plaza. Jwale ha o hlaha ke hore oli ena e rekiswa ka hara plaza kapa ka ntlo plaza. Ntlheng ya hore e rekiswa plaza ke dumela hore plaza ena le melao. Ka hara plaza ona le ma security, plaza ena le motsamaisi wa yona. Ho mfa mpotso ya hore ka nnete ska plaza ena le motsamaisi wa yona, hona le ma security mo. Ho tlile jwang qetellong ya hore ba ntumelle ke rekise oli ka hara plaza? Because ke dumela hore batho bohle ba mono ke di tenants ba patala rent. So ho bolela hore ke tlotse molao haholo ka hore nna ke kena ka hara plaza ke rekise oli. Wa bona ntho jwalo. So o hlalosa ntleng ya ka gore tabeng tsa di oli ha ona mo ke kopanang teng le tsona. Ka ke se ke hlalositse ho wena ke re ke swabile haholo ntleng tsena. Etswe Tade Zondo ke motho ke mo hlomphang haholo, ke motho wa moholo setjhabeng. Ntho tse tshwanang le tsena bonneteng di a moya. Wa bona ntho jwalo ke dintho kae la ke mametse batswadi ba bua mona ke ntho tse amang maikutlo. Wa e fumana ntho jwalo. Jwale he mantswe a ka a o qetela ntleng ena nka ba ana jwalo ka moruti taba ena e ntse ama seriti sa ka. Wa bona jwale ke tshepa hore le nna hore lebitso la ka le ske la thinthelwa ke ntho tsena tse ngata. Nka thaba ha o nka ba le batho ba nka reng rona re dipaki ro bona o rekisa oli kapa o rekiseditse oli. Then ha o nka hla batho ba jwalo then ke nahana re tla be re bua taba e utlwalang. Hana jwale a ke utlwe re bua taba e utlwalang. A ka lonka re ke a lebona. Moruti a komplelle mona ke botse hore na ha ke utlwisise hore na ho tla jwang lebitso la hao le qhome tabeng tsa ka le ntate Mokoto le ntate Bishop. Jwale ke lakatsa ho tseba hore na wena jwalo ka moruti ebe le kile la qabana kae le ntate Bishop, hona le se itseng se le kileng la kapa seo le se lwanelang wena le yena? Hlakoreng la ka ntate ha ke hopola hantle ho ya ka kelello ya ka, a ke hopole ke lwana le ntate Zondo. A ke hopole na le nako eo ke nang le dikgang le yena. E tswele o tsamaeng wa ka kerekeng ya hae hona le batho ba le dipaki. Ke hopola hantle nakong eno na sebetsa ka advisory board. Okay kopa tshwara fela mona. O re ho tsweng kerekeng ya hae o hlalosa eng ha o tsho jwalo? Ka mantswe a hona le tsela e nngwe itseng o mo tsebang ka yona? Ke leka hore ke se ke le ka e ba teng kerekeng ya hae. Okay. Ka khonza kerekeng ya hae. Okay. Ana ke arwana le yena ke hopola hantle
It was 1998. Okay. I ke hopola hantle. Ka nako no tswa. A ne ke tswa kerekeng ya hae. O tswile o le hore o bile teng mono kerekeng ya Sontso le moruti, o tlile o le moruti kapo o tswile o etsa la jwang? Ha ne ke tswa ne ke sentse ke le moruti. Ho tlotsa ho ka go fumane ka 1995. Ke tlotsa ho ka tlasa ketopele ya hae under his leadership. This is interesting. Me ke le ba modimo o kwa tsena. Ka mantswe a mang o tlotsitswe ke ntate Bishop. Yes. Hore o be moruti, o be wa boruti ke ntate Bishop. Yes. Wa tseba ke ntse ke ipotsa hore na ha ntse re etsa ditaba tsena kaofela mme ke etsa dipatlisiso tsa ka kutlwisisa hore hona le baruti ba beuweng boruti ke ntate Bishop. Mme ba o ke ipotsang hore na jwalo ka ha ile monana ho hla ditaba tsenana tse nyarosang tse sisinyang maikutlo kgahlanong le Bishop tseo e bang ke tla re ke menyenyetsi e hlahellang kgahlanong le yena. Ebe ha hona baruti ka ntle ka mane, ha hona baetapele ba dikereke ba ka ntle ka mane ba tsebang Bishop ka tsela e betere, ba ka tlang ba tlo ema mona ba re mabotjho tjhe kapo ntate Mokoto ka taba tsena tsa tlileng ka tsona ha diyo ka tsela eno, ha iyo tabenana gona re tseba Bishop ka tsela e itseng. Wa utlwisisa? Jwale ke mona ke ipotsa hore na le ho ka le emeletse morao. Jwale wa utlwisisa hore hana jwale le wena o emeletse morao, mme o hlaela so le se lo bane a hlahisa lebitso la ha. Jwale ka nako nngwe ke santsana ke tla o botsa hore na ke hobaneng wena ntate moruti o ilore o tlotsitswe ke Bishop mme ka mokgo ke utlwisisang ka teng o mo hlompha haholo. Hobaneng ha o hlahela ditaba tsena tse tjenana o sa tlotlotla hore hey banna butlempele le ke la bua jwalo ka Bishop ke a mo tseba. Jwale mpolelle mona ke rekeng ya hao entse e le tlasa Bishop kapo ke taba hore fela o tlotsitsa o thusa wa ba moruti and kereke ya hao ke e tsamaiswa ka tsamaiso ya kereke ya lona e le yona ikemetse kapo jwang e tsamaya tlasa tsamaiso ya ntate Bishop? Bonneteng tshebeletso ya rona e ikemetse a e ka tlasa tsamaiso ya ntate Bishop. Nka hlalosa ka okay. Yes. Ka mantswe mang ke utlwisisa hore Bishop ke moetapele mme ke motho a entseng mosebetsi o motle haholo jwalo ka batho ba tshwanang le wena tjena ha ile mona ba tla ba itlhisa tjhabeng ba re no rena re beuwe re tlotsitswe ke Bishop ke 1998. Yes. Yes. This is interesting moruti ha ke tsebe ke tla o botsa mohlomong ha be go kgonahala empa moruti ha ka lokalo hona le dintho tseo go bitseditseng tsona tseo ke leng hore a itsantse ke tsa di research ka fumana hore ona le dintho tse itseng tso ka re thusang ka sona bakeng tsa setjhaba. Ho lokile. Empa he batswadi ba ka ke batla hore ke leke ho etsa matsapa ohle. Bishop ke motho ke mo hlomphang haholo mme jwalo ka ha se le teng monana ke batla hore ke fitise fela tabenana ka lona ke bona hore na re etsa jwang bona hore na re etsa jwang hore taba tsa rona di ke tsama ka mokgwa re lebeletseng ka teng then ke bona hore na e be ke nka motho. Bishop le kae? Re teng Bishop o bua le mabotjho Thetha FM. O e toropile ha bona motho motle re ke le ke mo fumana hape mohlomong ke network re tla tshwala ke le ke mo tshwara jwalo hape ke bona wana e be mohlomong taba tsa rona ditla nna ke batla hore ke netefatse ditaba ebile ke batla ga le ka bala tsamaya mona le sa thola dikarabo. Bishop ke mo hlompha haholo ya tshepa nana o dumela hore tla bua Bishop a se motho si a kekeng a emella morao ha ditaba di motobile se motho a kekeng a emella morao ha ditaba di motobile o tla ya ga ba mahalwana ke a tseba. Ana motho mo tlantse mametse jwalo tshebeletso ya hao e we ratang Thetha FM your soul connection mo ntho di etsalang teng kwano mehe morendene ke lona le naneo le khojang jwalo ke mabotjho o 100.6 ya gona wa ipotsa hore na khula na la gasolo le mametseng ke le femme ke utlwile batho ba bangata ba tloa ka Soweto ba tlatlang ba etla ba mamela jwalo re mo le la o qetela ha motho motle re bona gona go etsa jwang re bona gona go etsa la jwang
ebe ntho tse jena re bona gona re tsa jwang ne ke batla fela batswadi ba ka ke le tloe mona le kgotsofetse le thotse dikarabo tsa lona utlwe gona okay o lokile ke ntho tse tjenana he ke ne ke le ka jwalo tshwara bishopo mme he ke dumela hore batswadi baka le ntshitse maikutlo a lona ke sena se etsalang ne ke le ka hore ke motshware re le ikutlwela hona ho etsala jwang le utlwe taba tsa lona hore na ho etsala jwang o lokile le kgotsofetse ke sana le dipuo o sana le puo ntate ke sana le dipuo le haebe maybe mo a leng teng wa mametse o sa tlang kutlwa jwale tjena mona mo a fitlileng teng o qadile le politiki nna ke le politiki haholo o qadile le politiki ne ke nana ntho ya ka le yena ha ya fella mona e santse e tswela pele baneng hona le dikarabo tse loreng setjhaba di siemetse jwale ntho ena ke tlo enka nna ke tlo enka pele ka sepolitiki ke nana hona jwale tjena maboshobosholo lona le nkile ka media ntate mokoto o nkile ka bokgomoša bae ke be jwalo jwale nna he jwale e fitla hantle le politiking jwale le ya politika jwale ke na le dintho tse di organisation tse ke tlo di bitsang ke tlo kopa South African Council of Churches kaofela re batla mo ditaba tsena di tobile ke tlo kopa ANC Youth League obaneng ke nana ha ke bitsa ANC Youth League ke bitsa ka gore ngobane di youth tsa rona hona le youth tse ngata tse entsweng ke ntatona jwale tlamele dikarabo tsena di tle kaofela ke tlo batla South African ke tlo batla courses ya bana ba sekolo baneng ke nahana ngwana ona e ba monkile sekolong e le ngwana sekolo so tlamele etho e tsebahale ke ngwana primary mo le nthong okay ska ba bitsa la sekolo jwale ke tlo batla hape le ANC Women's League obaneng ke nana re ke bomme ba tswetse ba tshwara ka ba ene how to o bua ka Women's League o bua ka wa thinta bafazi wa thinta impoko excuse jwale mona o thintile meya ya batho mengata ene ha se ngwana ka fela ha ka le jwetsa ke ba bangata batho ba llang ka ntwe ka mogotona jwale ke ka ho ke reng jwale o tlameile jwale re ke rinke le ka sepolitiki le ka setjhaba se tsebe nnete ene ke tlo jwetsa ntho iwane lona o liste high court nna ke dlala le high court ke dlala le setjhaba ke dlala setjhabeng nnete tlameile e tswe setjhabeng ha wa tlameha tswe high court so le hona jwale ha ke amulela case ke tlo qala ke lwana le yena ka setjhaba ha ke tloa mo ke tla le yena high court he for ngwanaka ene ke tlo batla le child abuse hape hobane ke nana ke mekgahlo e loreng e emela ditokelo tsa batho re tlamehile re bafe nthwena go bana ba rona ba senywa dikelello ene ba bang ba batho ba batla ho intsha tabena mare jwale ba etswa ke taba ya hore ba motshaba ona le tšhelete ngata ba ka kgona hore a o ise high court a ka kgona ho etsang jwale ke nana hore ba o kaofela ba ile hore ngo ba entse ntho tseo ha re tleng re kopaneng ntho ena e bonolo hampena re tla enka ka setjhaba jwale wana motho ke o taba tsebeletso di a ratang Thetha Fm production ke motho di etsalang teng kwano morendene tate Mkoto go hlaisa maikutlo a hao re lekile jwale hore re le bishopo mabapi le taba tsena kaofela maikutlo a o ke a fela maikutlo a ka botjhi ke a gore ke dumela gore le ha ke le kgomosha le dumetse ke modumedi ke re ke bona tabena ntse e hlwa mekwalaba kgweletso ya ka ke rata ka mokgontate a reng o tla enka ka teng hore
lentswe lena le re le buang le leng le tsebe ho utlwahala empa ha nne re hopoleng mo re robalang teng hore ha re a tlameha ho tlola molao e se molao wa South Africa modimo o re beile kwano hore re se ra jana hore o batlang kore le haeba mobishopo o atamela ka pula setjhaba ke ngwana bo rona re lokela ho tlo tloituya le yena re late ba bang ba bangata batho bana mona ha re se ra mo jang ka bohale kapa ra modimetsa hobane setjhaba ha ntse se ya senyoloha wa tseba ona se sebetsa jwang qetelong ya ditaba jwale kgoeletso ya ka ke ya hore bana beso setjhaba ka ntle mono mo le leng teng haeba Thetha Fm ya fitla mo fitlang teng haeba re batla hore re tlotlise morena Jesu Kriste kapa modimo ka sebele re phamise fraga ya hae re lokela re etsetse ratwang ke yena batho bana ba atamele re bue ditaba mme re toitoye kaofela re be magomusha kaofela a morena re ske ra solve dintho ka violence re ske ra solve dintho ba Jesu mona ba le mona wa tseba nna ntate Mkoto ke la ka tsa ha o ka hetsa jwang batswadi ba ka letlele nkutlwisise hantle ntho e ke la ka tsang hore e etsahale nna ke le mabotjho ke lakatsa hore re tle re bone mosebetsi wa modimo tabeng yena mme mo modimo a leng teng nto ha iyo mo modimo a leng teng violence ha iyo jwale ke hantle purpose ya re ke tsena ke batla hore fela re tle re bone matla a modimo re tle re bone mosebetsi wa modimo jwale ke kopa re that is why ke reng ho lona ke kwatile haholo ka tsela eo ntate Moporo a tsamaileng ka yona ke a utlwisisa mamamedi ne le kwatile empa he bona ke hlomphile maikutlo a lona bile ke a wa hlompha bile ke tla dula ke wa hlompha bile wona mo mamedi e motla ke tla dula ko hlompha mme ke le bile ntse ke le bolatse le tshetso ena hao e le re fang yona empa monana re lakatsa fela hore le tle le bone matla a modimo le tle le bone mosebetsi wa modimo so kanto ha le no bona mosebetsi wa modimo so ke lakatsa fela hore re tle re etse ka mokgwa kuona le re dumelle ntate Zondo o tlatla monana ke tshepa jwalo a ke ba emella morao re tla leka hore a ba atle kwano ho ena tshebeletso a tlo araba ditaba re tlo bua le yena mme ke kopa hore hana jwale re se ke be ra mo ahlolang ho fitlela a tla kwano a itlisa a tlotla a bua ditaba tsa hae jwale re tle re tsebe go bona hore na tsela ya modimo e sebetsa jwang hore na ho etsahala jwang re tle re bone matla a modimo re tle re se ke ra bona matla a rona re le setjhaba re tebetse mang re mo shapile ra etsa eng re tle re se ke ra bona matla ana kapa o tlo se ke wa bona bohlale ba mabotjho o tlo se ke wa bona bohlale ba ntate Mokoto o tlo se ke wa bona bohlale ba bishop o tlo bone matla a modimo ke ntwe ke lakatsang e ke hoeletsang ho lona le setjhaba now ha ke tshojwalo wana motho e motle ke batla ho tlisa guest e nngwe ya rona e special e leng hore re batla e tle kwana e leng hore ke ka ho ke reng wena ke kopa hore ka hare o tsena kaofela o tlo bone matla a modimo now ha re fem batho a chance ha re fem batho chance re tle re bone matla a modimo mme ntate jwalo ka ho so bitsitse megatlo eo e bitsitseng eno ke lakatsa hore ke tlo kolwetsa hore ke megatlo eo ke hlomphang haholo mme ke dumela hore mohlomong lentswe la hao le tla utlwahala empa ke lakatsa hore bile ke dumela bile ke tshepa le hore ba tla e solva ka tsela eo e bang qetellong re tla bona modimo ka gare ho yona jwale ke ntse ke sa lebale ke batla hore ke hoeletse fela baruti bao kapo baetapele bao ba reng botjhi bishop o senywa lebitso ba nhlokomedise ba re ho nna botjhi re batla bua tabena bishop o senywa lebitso kapo ho ka bishop re ba ke batla jwalo ba tle re tlo bua moyeng monana batho ba re bishop re mo tseba ka tsela e itseng rona taba tsena ha diyo tsena botjhi come on batho jwalo jwale ba ruti ke a le challenge ke batla go le nyoloa ho tle mo e ka ba nne le nteng baetapele tlohong le tla kwana ho ena tshebeletso re tla re bua taba tsa rona ke taba tsa modimo tsena re hloka lona ba hlanka ba modimo ke batla fela ba tla tlang ba re so far ke batla fela ba tla tlang ba re ho banna ka Bishop Zondo taba tsena ha di yo rona Bishop Zondo re mo tseba tjena